So bila saya balik Malaysia, culture shock sebab saya kerja freelance lah maksudnya kita agent, kita commission base. You kerja, you dapat income lah. You duduk rumah, tak dapat income. So dia punya income saya tu dia bergantung kepada berapa banyak usaha yang saya curahkan. Lagi banyak saya kerja, income saya lagi banyak macam tu. And then terus jadi business owner. Terus jadi majikan. Kau ada staff. Terus saya staff. So pengalaman saya bekerja tu diajar oleh staff-staff saya yang masuk dalam syarikat. So saya tak ada So macam mana you nak macam mana nak transition daripada orang yang belum pernah jadi majikan tiba-tiba jadi majikan, sebab in order untuk jadi majikan ni macam Makno mungkin sebab I ada daripada staff, lepas tu kita pergi atas, lepas tu kita managerial level, kita jaga staff ramai. Betul. Kan. So, Step by step lah. Nampak, step tengok, you tengok, okay, leader ni aku suka, leader ni aku tak suka. So, like mimic this leader kan, leadership style dan sebagainya. For me memang banyak langgar dinding lah. Awal-awal tu banyak buat kesilapan, banyak, bagi saya lah, ada juga yang saya mungkin tak sengaja teraniaya orang. So, this is like, bagi saya lah, lumrah kehidupan lah. Sebagai seorang orang yang nak jadi ahli perniagaan ni, semua orang lalui benda yang sama. Nak cakap kita ni malaikat tak juga. Betul. Kita pun manusia biasa. Betul. Kita pun terbuat silap. Kita pun kadang-kadang silap tu bukan sengaja. Kadang-kadang silap tu tak sengaja. Sebab tak tahu. Sebab tak ada ilmu. Tak tahu cara betul menguruskan syarikat. Tak tahu cara betul macam mana nak menjaga kebajikan staff-staff. Sebab tak ada apa? Orang kata apa? Tak ada role model. Yalah. Role model saya dulu kerja dekat UK, memang kat situ masing-masing kerja masing-masing. Kan sebab kerja in a way macam kerja kerajaan lah kan. Dah ada sistem dah, ada SOP, dah ada struktur. Kalau buat OT dapat. That's it. So kat sini macam dia very, to me lah it's a steep learning curve.